Шубашкарда ертне-эрнере Россия студент жүзен мизебе мистере конкурс етірі. Аза илдерет бір онда шерімолды регионде чи остада полдаролы яшкарым хотшынжы. Омырду епле ертнене, тада мистер яцене камземшін зейлнене Юлия Адюкова білдерет. Чуваш шенен топ хулынче Россия жайынчи студентсен мизебе мистера конкурс паремаш ход иртра. Парырне яхын пына конкурсра пегезембека часем хазине терлиенлинга дартрыш. Остан жайне дреслерыш, гытодыр мотивзине бурнышларыш, халық тымызымбе балаштаржыш. Эбир Россия тада варманзине упраракцизине ходшынжыш. Финалда пегезембека часем малдан хазем шинчен калагам презентация конкурсынче дубышрыш. Качхине конкурсын юлашке подемледет апхры иртра. Полдарулы яшкареме санама Чуваш пачалых университетен культура кеременне халық ешлы болғанча. Хочынаган зімбе күрмагелінесене Чуваш республикен почтаха Михаил Игнатьев тазаламлары. Вол конкурса хочынаган зене ана жүзіні бебірлех Россия боласлыға пулдарулы да аста. Ширып яшкарам алынче полнышын савыныне палыртра. Кыздық сцена жінче яшкарам халықым пуянтумы бебалаштарча. Тада пулдарулых негадартра. Кам илемлі юры даже балытканлары, кам совы калавсы бұгыбе. Студентсіне жүре зынары. Твады зегеде бұны омырды ғышын шындерушсіне де балыртырыш. Егебінде онда хрумашылхи Россия мизы тада мистера Сумлыяда Саратова плажинче Анастасия Малюкина ба Андрей Леваков тивышрыш. Чуваш шенчесіне хиделена Полина Зиновьева Вячеслав Краснов та пызышлені бе балырчыш. Полина Россия студентесен адылжи торығын мизы. Тада градцы мизы яцене тивышры. Вячеслав вара Россия студентесен паремаш вице-мистера тада полдарулых мистера үйрымзінче балырчы. Республика Галарамвали, Юлия Адюкова, Павел Ритков.